Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke kancane ivangeli lika Luka isahluko sesihlanu amavesi 27 kuya ku32. uJesu wabe esebona umthelisi ogama lakhe linguLevi ehlezi enkundleni yokuthela. Ngifisa ukuba siqale le ndaba ngokubuka umntaka Maria ezihambela kodwa ebesedlula endaweni amehlo akhe ebese enaka ohlezi khona. Inkonzo ehleli kuyona inkonzo yokunakwa, yokubonwa, yokunothiswa uNkulunkulu. Khona umhlabeleli othi ungisusela wangibeka la. uNkulunkulu ungihlale nami wangibona ngisodakeni. Wangibona ngisemanyaleni, wangibona ngisehlazweni, wangibona ngisendaweni engangifanelanga. Kodwa wakwazi ukungitabula angisuse azongihlalisa namakhosi. Uma sibhekisisa kahle indaba yomthelisi, abantu ebebezondwa, abantu bebenyanywa bengathandwa ngezenzo zabo, ukuthi kakade labantu banonophala ngeyimali zethu, kakade labantu bayasiqola, kakade labantu bangamaqili. Kodwa ukubuka kaNkulunkulu kuhlukile kunokubuka kwabantu. uJesu khona lento ayibonayo kuLevi oza kwabo abangayiboni. Khona lento ayibonayo kuthina kwamina uqobo lwami engayiboni kumina. Konze vuka kumina, konze shiwo uDavide ngenye imini athi bengiyini mina Nkosi nomzi wakithi bewuyini kuba usikhumbule ngomuso ngaka. Yilena uNkulunkulu ayibonayo kumina ngoba ngiyazi angenzanga kahle. Besikhona insizwa, besikhona intombi, bebekhona omama, bebekhona obaba abahambe kangcono, abaphila ubungcwele, abahlala enkonzweni, kodwa sebashona. Yesiphuma enkonzweni ka-COVID, la usuku nosuku beyigingqika insizwa, beyisala intombi, bebesala omama, kodwa mhlambe sisaphila thina. Besiswela inkonzo yokuthi bahambe kanjani osibanibani, kodwa mina ngisahleli. Umzali uyizele ingane zakho uyazazi. Khona uyayithi hayi noma ngahamba lo vele kakade uyinkinga. Kodwa uNkulunkulu ebesefana nesoka elizosika kwelilonileyo, athi ngifuna loya ngoba kakade uNkulunkulu uchamuka vinjwa. Thimese ibonile intombi akekho okwazi ukuphikisana naye ngoba intombi once wayishela izameqoma. Konze ehleli kuyona uboneni Nkosi mina. Boneni Nkosi emzini wami. Boneni Nkosi enkambweni yami. Ngoba mina ngiyabazi ububi bami. Usho njalo uDavide ngenye imini kumaHubo 51 athi ngihawukele Nkosi ngenxa yomsa wakho.
athi isono sami sihleli phambi kobuso bakho, athi ngiyazi ukuba ngazalwa ngathathwa esoneni, athi Nkosi engikwenzile, athi kulihlazo, athi kuliqhilo. Thandwa zami, ngokuguga kwethu sihlale sikhumbula izono zobusha bethu. Konima selihwalala ilanga selibuyele konina, abantu sebelele, nathi siyahlala sibuka uphahla, ebese kudlala ifilimu, bese sikhumbula la singakhulumanga khona kahle, sikhumbule la singenzanga khona kahle. Bahlala abantu bangazi abantu, salokhu sibalisa, salokhu sikhuluma njengenhlanya, kanti abazi ukuthi salimala endleleni. Bewuboneni Inkosi kumina? Thandwa zami, sivukile namhlanje, siyaphila, umphefumulo uhlangene nenyama, kodwa kusifanelanga ukuphila. Khona bangavukanga, khona iy'ngane ey'sele zizinkedama, khona abafelokazi, khona baphelelwe imisebenzi. Bengubani mina Nkosi ukuba ube nomusa ongaka kumina? Uboneni kumina Jehova, ngoba mina ngikuboni lokhu. Sho njalo ngelinye ilanga uDavide umehlele esihlalweni sobukhosi, athi ziba, athi nduna yami, athi ungibhekele, akekho nisho yedwa emzini kaSawuli osaphila. Thandwa zami, abanye bethu bahlele esihlalweni uNkulunkulu ayesibekele omunye umuntu. Sihlele enkonzweni uNkulunkulu ayibekele omunye umuntu. Athi uziba uDavide, athi ukhona osele uMefiboshethi, athi ubani uMefiboshethi, athi uMefiboshethi, athi ingane kaJonathani, athi awumsondeze. Sawuli wayeyinkosi, Jonathani wamela beyinkosi, Davide kodwa uyinkosi. Hlele esihlalweni owakumele kuhlale kusona uSawuli nendodana yakhe, mayefu uJonathani wakumele kuhlale uMefiboshethi. Athi uDavide mbiza uMefiboshethi, athi uziba Nkosi akamsebenzi walutho. Mefiboshethi lo ndoda ngimbize Nkosi, indoda endala kodwa iyabelethwa ngoba ikwazi ukuhamba. Abefika uMefiboshethi uyaxhuga, ubelethiwe. Athi uDavide kwenze njani? Athi uMefiboshethi angizalwanga nje. Abantu basibona silimela, basalima laphi? Abantu basibona sinolaka, abantu basibona sidikibala, abantu basibona sishiya, kodwa basibonakalapi. Athi uMefiboshethi angizalwanga nginje. Athi langa thizeni, athi owayengigadile, wayengibelethile, sezwe isigijimi, sathi umkhulu, sathi uSawuli sebulewe empini, wathi ubaba Jonathani sebulewe empini, athi impisise esangweni, wathi ebaleka wawa, nami ngawa, ngase ngiyalimala. Angangiboni nginje, usho njalo ubhala kahle. Athi ungajabuli ngamsitha sami ngoba ngiwile, ngelinye ilanga ngiyavuka. Ngahlekisa ngobuthakathaka bami, ngahlekisa ngosizi lami, ngoba wazi ngisuka phi noNkulunkulu wami. Athi uDavide emthatheni uMefiboshethi, athi msukumiseni nimlethe kumina. Yambona uDavide akaboni inyoka, akabona umuntu ongakwazi ukuhamba, akabona umuntu owalimala, kodwa uDavide ubona insizwe engabihleli esihlabeni sobukhosi. Athi uDavide kuMefiboshethi, athi ngizokwenza ubusa kuwena ngoba ngenza isithembiso kuJonathani ongubaba wakho. Thandwa zami, abanye bethu bamile ngemkhuleko yabantu abasalayo. Banye bethu bahlezi
ngoba khona isalikwazi ubusuku nemini esithi Nkosi athi uzubheka umthanami la ikhona. Khona abanye bethu abamkela ibusiso hayi ngoba nakho bezisifanele. Khona abanye bethu uNkulunkulu asenzela izinto ngoba uNkulunkulu ngelinye ilanga wakwenza isithembiso esakwazi lesizala wena ngoba uNkulunkulu wenza isithembiso ngoba bamkhulu wathi emzini wakho athi ngeke isandla sami sawushiya lo muzi. Hayi ngoba nakho ngenze kahle kodwa uNkulunkulu ukhumbula isibusisa asenza kogogo nakomkhulu. Abanye bethu sithola izinto ngoba sinabantu abasisa uNkulunkulu ngemkhuleko ubusuku nemini. Khona inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona namhlanje athi membona uLevi athi Levi woza kumina uthi ngilandele. Ngiyamthanda umntaka Maria. Uyamazi uLevi ukuthi akahambile kahle. Uyamazi uLevi ukuba uzondwa abantu. Uyamazi uLevi ukuthi ulixoku uliphiciphici kodwa uthi uNkulunkulu kuyakwethemba. Uthi uNkulunkulu abantu ngenzeka ukuthi abakufuna abakuthembi kodwa mina Nkosi noNkulunkulu wami khona lento engiyibonayo. Besibaswele omama abanjani. Sho njalo uNkulunkulu ngelinye ilanga kusililo sika Jeremiya athi Jeremiya thamba izwi lasemhlabeni. Athi abawufunela omama bazokhala. Athi hleze kuzozo kusizweni. Athi uPaul Paul athi ahlala inkalo zethu siboshiwe. Athi masikhuleke ubusuku namini. Banye bethu bayakhala. Athi ngihlushwa abantwana bami. Ubakhulekela nini uNkulunkulu? Thina samangikhulumi ngokuthi uyokhulekela abantwana bakho uNkulunkulu uyobaceba. Akona ukukhuleka lokho. Njalo makukhulunywa ngabantwana bakhe ave behlupha, badla utshwala, badla ama-drugs, benza ukuthi ucomplain lokho. Uyanini Jehova uthi Nkosi kukho konke ngiyabonga ngabantwana onginikeze bona. Khona eminye imizi omama nobaba bazobuyela emakhaya emva kwemvuselelo bekangena egcekeni uyothethe ngena kuyoze kulalwe. Inini la ngizoshintsha khona ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Ukuthokoza kwempilo yami. Wizathu sokuvuka kwami ekuseni. Yes, akhosoka ngenasici. Kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungikhethile engafanelanga ukuba ngibe umzali wena. Nkosi bewuboneni kumina.